Tolong aktifkan kode dulu di depan poli. Halo? Halo, dengan saya Inaya Setpam. Bang, mohon diaktifkan kode dulu ya. Ada pasien tidak sadar di depan poli. Baik, saya laksanakan sesuai dengan prosedur kode dulu. Terima kasih. Kode dulu. Ada pasien tidak sadar di depan poli. Kode dulu. Ada pasien tidak sadar di depan poli. Kode dulu. Ada pasien tidak sadar di depan poli. Siapkan semua, siapkan alat, pakai handphone, bawa tanda. Oke, radio 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2. Pasang monitor, siapkan tensi, siapkan infus. Monitor ready, Mas. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, stop. Pasiennya dilepas, kita melakukan penilaian ulang. Lepaskan pasien. Oke, asisten lanjut RTP. Siapkan epinefrin, 1 ampul. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Epinefrin terpasang. Ini satu masuk. Oke, lanjut RTP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, stop. Kita penilaian ulang. Oke, pasien PT lanjut kompresi. Siapkan isi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Misi siap. Oke, pasien bebaskan. I'm clear, everybody clear. Cas, cek deliver. Sebentar, stop. Kita nilai ulang. Lanjut RTP. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, stop. Penilaian ulang. Tidak respon. Oke, masih PF. Lanjut kompresi. 1, Siapkan amiodaron 300 mg. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, masukkan amiodaron. Kendaraan masuk. Amiodaron masuk. Oke, lanjut kompresi. 23, 24, 25, 26, 2 menit 27, sudah. 28, Oke, 29, stop. 30. Pasien bebaskan. Penilaian ulang. Oke, sinus tadi, cek tadi. Oke. Pasien ROSC, siapkan pemindahan pasien. Oke, baik. Oke, hati-hati. Satu,